cụt và đất trong trai na hiền quý thiêm na cái đòn anh ấy lần pa thiang ling kim ti thei le chatuan pathian itan puina kanon dila nang chu choi moi na le ro mu te zong bul in sakna min pe tu ini a nang chuan i fin na le sakna chuan engkim i veng ima imi den ko tu pui thiam lal irwat ko khan an mani kan pui tu mitam tat i khanga chu tiang ang chuan pui thiam le hian te po thiang lim taka ruat nin an lo pung zel ani khalera khan mo sian ne nei pe kharau chu ama tan pui tu mi fing samsari te ne na ilan chonga chu tiang pokin in thoina dan le biak dan i ruam man rinom taka chunzom chu pui thiam tam zo an lo suat theinan pui thiam arona ne na thiếu thị thấy này về chủ ifa thế chung à là năng chuan mai này rin na thu đi tira có về cũng mà chân trên trả siêu tu rin epa nông duy tu apostol te khop tu mi tam tập lâu khang in lâu ruột ta anh lâu pa chân sạch lâu mà vào đấy kan mamo ma vangin chu tiangang kan thok tu chu min ron pe turin in ne na kan di le pain kim de hei chi alo Deacon Robert ne na hian pui thiam ni na nu tak chu han pe la thiam lim takanun reng theinan ama chu ti thar fola Bishop Chan Pui tu ani angin lalpa pathian in ne la ta rongbo na alo je chu rinom taka avon renga minante ka shoi tu lo ni se chan chin cha chuan khavel pum aron fan theina le khavel ram sang te Krista zar chu ko khata siam alo ni theina pathian thiang rin alo ni theina tu rin nangin mangso se hei kan lalpa Isu Krista satua na nungaro re tu dingin kan dile amen ila the newly ordained now will put on his liturgical vestment held by his brother priest with your courage arong bol na thom no arong bel do na hei hianin ani na thar le amo na thar ayan tira akor fual var ha al hi hei hian thiang hin na ayan tira thiang hin taka arong bol na lu ta thiang nim na som dunga thiang nim na van khen pui tura amo na asiat ti tu ani don ani ton adara aba palanor white ha stone hi hei hianin pui thiam thil ti theina le thuoi na en tira hemi stol chunga ha thui lo kor mizo kwanzia ama chei hi chosable ani a hemi ha ko chuanin Christain ain thuam Christain ruang puin athil ti po Krista ka tho ang ani do na wangin Krista ta na se khan ain tir ani tuna chu kan pui thiam thar robat lo som tuangan mi pui lam lo hoi se pathian ne na kan lo mani kan pui thiam thari kan lo pui ni tian ti nan puti lo pe nga o Yukari sa kanal pa in point at siyang him lana mi pui te ti siyang him na tu Father Romat mal som tuang aku te chu kriya siyang hima mal som ani thinan bisop ma chu thi tuna aku te mal som alo niang
กันปวดคางโซเล่ลัลเตปุยเทียนเตลัลพุเชียปฏิอันจุดีกันเฮียนปุยเทียนเฮียนตรงโซตาปฏิอันจวนกันลัลปาอิสุคริสต์จุเชียนี่นั่นคริสต์บอกถ้าเราเที่ยงเห็นที่ตีในเชียอาทิยาคริสเตียนเป็นปฏิอันเนนาที่ลันเทนตูเรนเลยเที่ยงดินนาอนมที่นตูเรนกันลัลปาอิสุคริสต์จวนเวงฮิวเซเจโรเซ Father Robert Monson tuang achuan berang putra Isu Kristan Calvary in Poina atan khan aberang enkoltetan Krista in Poina Eucharist chu alan sin to donani entirna luna changle wain Bishop ne atangin alo tongang afarnui he atan tu hi arot ya tuna fiak thiang nim khan Krista pui thiam na lal ani na le zol nei ani na atrom pui na ani a Krista anga he khovela in khona thiam ni plan tu pui thiam i a zol nei anga chan chin tha thil tu lal anga he khovela ro rel tu rin Krista ni na alotrom pui ta ani tuna chuanin Eucharist thiam nim alan tu lan alomi ang pathian nena lan tura pathian ten aron lan hi lo pomla ithil ti hi threthiam la ithil lan hi nun puila inun chu lalpa cross thil bang nen chuan lowin zom to se Krista pui thiam na ron trom thar Reverend Father Robert Monson tuang achu anlom puani tilan tirnan Krista pui thiam unau te zong song Bishop Stephen ro tuang atanga intranin chipai bukin Melchizedek tatuan pui thiam chungwa anlom lut anga pui thiam ten chipai anbu ve anga chuan chumi zoa nu le pa le pian pui unau ten chibai anbu banga emilai hian la kan lo sron nia
pa pathian telekim the pum tla ani tinan tung trai u kan pa ei chu kwa pum pui le pui thia ta na ilo than ta di kan rogat ne na changa di kan le pui thia ma kan ne he ta ilo kan tu lo pum ang che ane na kilpe pe ke chu ben hin sakla itana ta so tu turin kan puyak se hei kan lalpa Isu Krista nin kan dile amen lalpa chin ne nong ro se amen ako itilun choi sang ro lalpa ne na choi sang lalpa kan pathian ne na lo thu shi kan u ama lo shi su ni shani pa pathian thele kim ti theleng la ko lung reng em nói của một tỉnh rê nga lo thứ các thiện sĩ hi các kỳ tù rê tân y thà rào thiang hiếm siết thị na mang in if a family chun chu chatua thu thu thar pui thiam lal ta nang in lo siama chu pui thiam na chu ko shan chun zam ze mi theinan erem ruat na mak tak manga ti nge chu ilu zo ani sia Krista chuan kita ditura siap techu kal puitiam ni na a choi boya arong bol na hiang hing ro puitu diturin una mai na a nuchunga kut nga na mangin ang boka ni singte kan na in thoi na ifan ta ni buat sai chandam na roi chu ama ninga ti thar ani ze ina dure imitian inte chu mangai na a kai shwaya ithudak a cho nuwa sagramente manga tichak tu ani ha itan le anuna te chandam na na anun na pek na Krista amzual zel tu le rindale mangai na ithufiat puitu rinom ni rek tura They fan tu lowly to siap. Chu de chuan ang yel le ni thiang ni zong kan walin ke ni po hian ne na lo tu su chunin e fam la chu kan ron sa de kan sabai ching tree la all pa yang lim tak ziraba min ikapa hangalpa Isu Krista sa kiusiam zong ritsua anfak ache tharau kiang lim tuin nun nale kiang lim zong chu inela changin nalo suaka
ข้าเวรบุ้งปุยทอยฟังกินซูนิ่งรูปุเลตูรักลันนี่ที่นานมาสาบจังตัวยินนิชวจังนิตาแค่เห็นนิมิตเตลูกไฟโคชีนะสุดที่ว่าโอลาปาเฮอิเตติอิเนนะและก็ตาเอคาราวเทียมสุวาโลดิเทียมสุรินคงไอจะกินกันเยเซสุวาเฮโอยนาลานตุราทุบิตุIpapa dan lalpa Iswa Krista taksa le isen aloni kainan taksana awza khan ama ngei chang ala lo tu ashil sia malso le tu sein chang swa pela azudin mena chang su pe in hetiyan asya hei hi Israel laula Elohu Heihi kataksa ani Intana pe kuchu Zandria ni kamsuan no lutaksu ala inena fakale long tu Australia no tu wazirti inena pein hi asya hei hi Israel laula inrahu hei hi kakisen kutung harle setua nata kutung itane idam taktan Suagai damnana suatu suai hei hi min syarinan tishi rahu Rinna termaksu ipuang aku Tulichuan olalpa kan sandamnana ikapa tornate rokui eka kolenele vana tornate fereng sunga alokale hun ganma reng laya long seina hei poina yang ne hi ine na kanmane iko shanin ko hi du saktakin lo firla hei poina hillan Krista tinatsuan nang manena kaninrimna akensiya hei Krista taksale isena somdehi haraw kiyama gandoka Krista tsuan taksa kade rirung kata kanutena insiya muse Krista tsuan Tatuan tiltanasan din siyam se Tituan eng lai tua atong try sakmale Tankuina kan bese Imitan abig takin magso marin tiyang dim Patian ute apasal tiyang dim Josepha apostol tiyang dim te Imiro kui martar te Ne tatuan rotsu dua zaturin in siyam se Olalpa nang mane na kadin jam le namin siyam sakto hey toy na kiyan kowel song in jam le kandam na untlen rose ram tiam lam kana kalme le ya ik fran le itara lo than to kan Pope Francis kan Bishop Stephen le Bishop song te ui tiam le ni pui ho song te hi rin le mangai na min tiga tahun sen kan pa không ai takin ni mai soi khom ni chung ko tong chai na ni lo chang la
opa za mai na khat khovel mun sang sangai pa chu ne la chuai che idu zong ti chi tu kan unau he khovel lo chu sam ta ti kha ila rama chuan lo lo lu tang che chu da chuan iro puina chatuan in chanbe kan ve se khovel tu cha zong zong lo chuan na ifapa kan pa Yesu Krista zara iro puina chatuan in chanbe kan ve se Krista Zara, Krista Men, Krista Swan, O Pai Kite, Karau Yarne Kumatin, Rokuile Somazomu, Ketwalitani. Amen. Kan zabain ding ilang. Pakianin apa Krista kataga pakian ramza uzela tura ni ciar se dokter ako na sara nun lang tiang lima an sakazong zong le ti lao ti zi hoi nia kan ciar kan papa kan nong bol pui du ta di kan lo ni chu pui tiang la kan lang kaya ama kan lang le ko bela missionary na kan zong le ini helalu kalpo tepok kian tu kian ram zau zela tura kan sangne ini cheu te imani mazo cheva nalpa ta na ram zela aram malu zau zole tura diri nalpa kontrane se kan sanam tu Krista berkalena dan rakyat hoi na azara suala ka binte perdimin mangana zong kata nin san suwa angse Kamuan na itu kima kamuan ani kate cu silo doa kan suar te lebin ikutan rina enjoyna tuan dua amin kamuan dalin pun kata cu min pe ang se setua nanung le rorel tu isia amen lepa kamuan cu in neno rose amen ako kanin remani kian tir lai lo ne mu Is
kia để làm đủ có về số lệ các số cái pulbo tu số đi để làm đủ giờ việc kia quý tu resort để chú anh đi nói Suy lắm communion sacrament di Catholic le Catholica uy tín dong thấy chín châu in dong tu ra đi á đang tới xuân mình lồng sẽ thiam don nha alai ai hiền phần đi là sẽ mang á chuan là siêu tôn là po sẽ mang nhang á chuan balcony à hôn đi à chuan ball là bằng hôn đi chuan alai à helai hiền alai ai hiền in uy thiam thar ba là sẽ mang á ta khan chung te ano ni lat pasanga eta la yan bisod aninga zai ko member te kha ino dom pasadon yang
Falam min thoina Eucharis kan lan nale kan don nadian all pa pangai na khat pui thiam tele ichia ho zong te hi nun thar pe sela mangai na nang ma ne na in pum khatin lal ramata na thoktu rinom takitu ra khongai na thoktu lo ni bok ro se Krista kan dal pa mengin kan dile Sudah lok kita, tu nak kan kui tiang thar, kan kui tiang thar ban lo som tuang, so maka, masih kurang arus soi tuang, kau fana madanga, tuan tu poi bokah dan kai cakap tu. He hun min man pui tur hian mun rang tanga local tenama wangin sap tongin kan soi masanga min lo retiam donia. My heart is filled with gratitude. I thank the Lord and all of you for making this day possible for me. First of all, I thank His Lordship, Most Reverend Bishop Stephen Rotluanga, Bishop of Aizawl, for ordaining me, blessing me, and praying for me, and for His gracious presence. I thank Reverend Father Arul Susaimanikam, the Regional Superior of the Jesuits of Kohima region, for his motherly care and brotherly concern all throughout my years of formation, and I thank him for his gracious presence. I thank Reverend Father Roman Mascarenhas, the parish priest of St. Joseph the Worker Church, who is not here with us, yet I thank him for his love and support. I thank Reverend Father Caleb Laldong Sanga, the director of St. Joseph Minor Seminary, and the MC of this Eucharistic celebration, and Reverend Father James Zodin Liana, Secretary to the Bishop, for organizing the liturgy so well and for their constant support for the time I have reached this place. I thank all my Jesuit brother priests from far and near. I thank all the diocesan priests and priests from different congregations, religious sisters and brothers. I really appreciate your presence here, and I feel very blessed because of your presence here, and my family feel very blessed. I thank all of you for your generous help and support. I thank my vocation promoter, novice master, and all my Jesuit formators. Some of them are here, and all who have introduced me to join this society. They do not want their names to be mentioned. They are here, some of them, and I thank them very sincerely. I thank all the Catholic faithful from Jalapet Parish, Meghalaya, Kanar, Clariot. All of them are there, up there, sitting there. Ngai kuplay yapibaro. People from Nagaland, Manipur, Assam. I thank you for coming today in large number to grace this occasion. I thank the Montfort brothers, Bethany sisters, MC sisters, seminary, Don Bosco School Silchar, Circuit House, for all the accommodation that you have provided to the guests who have come for this occasion. I thank you very sincerely. Tuna chuan mizo trongin tlem kan sei lenge.
ama sain abik takin Catholic ko rante he Colossi parish mi zong te in chunga hian kalom lutuk tun din mun katleng te hi in trong trai nara ani ti kasria ke ma chak nei he hun hi katleng zo lo Colossi mi puite Catholic ko ran ruai tu tele mi pui zong in chunga han lom thu ka soi tak me wani tin Catholic ko ran committee KKC Catholic Thalai Paul Catholic Major Paul YCS member tele Altar Boys le Girl Association te hun tra kanai the na turin ka chung le khatte min mangai wangin in pek na zong hi soi sen rual ani lawa chu wangin hetianga lom thu ka sei min lo pom sak mai ro ti kha karon thil do cheuni tin ordination committee le subcommittee rang te kumbul tangin tun thlengin thale zung te sengin hun tam takatha katan min lo pha in lo in pe ka wangin in chunga hian rilru le ti tak zetin lom thu ka soi ani tin Socom Catholic media lama tangin hetianga he hun min ron man puya media lampang zonga min ron tran puya wang hian in hena lom thu ka soi bokani coordination atana mangai le du sak taka mi malte chung le khatte le pol mingte a thil pek min petute in chunga hian kaloma then khat mani ming han soilan du lote anoma wangin min hrethiamula in zawai chunga hian lom thu ka soi ani marveng pawalai ruai min buat soi saktu te zong chunga lom thu ka soye tin khwal khwa tanga ron kal min mangai le min ngai na tu te ko khan sang tanga kan u nau te ka u le nau te le then le rual kazir tir tu lui thin te le kazir lai pui te le ko khan ngai poi mo na le ke ma min ngai poi no wanga catechies mun sang ron kalte in zawai chunga hian lom thu ka soi ani he hun min nga le pui tu kapi le kapu te kapate te kani te le kan ko khan min tui pui tu he hun min thlen pui phak lo te zong chunga po tuna hian om to lo ma se an chunga hian lom thu ka soi ani chuan ka soi masa mo ka soi nununga mo kanu le kapa min hring thu te chunga hian lom thu ka soi du tin kanu pon hei voina hian tiang hian min man pui thea dam le hrisela kanu le kapa hetianga minom pui thei hi katan chuan ro lutakani ti hi an chunga hian lom thu ka soi ngoya tin kanu moi te i farang nilawa min enawangin fa tak anga min enawangin ni chunga hian lom thu ka soi bok ani tin ka u le naute ka then le rual te zong chang ruala hetianga hun min siam sak te hi in chunga hian kalom tak zeta in zawain pathianin malsom cheuro se kalome ko san minin toy te kan rol bele lokonga hei kan pui thiam thar pathian in pe ko wangin pathian chunga lom thu kan soya tin kan bishop zaom tak le kan pui thiam du tak te ni zawai chunga lom thu kan soya chuan kan pui thiam thar nu le pa te chunga hei ko sanin lom na pui thiam thar lom na bua saya hian ko san ti ha mi alovin hei bong le vok lom darwai geron tum saka fatu zong an ban di kuta veka oma ko san kan che buai mi alova tianga nu le pa le unau te ron roi om nai hian ko san chlom mani ti ka kan han sebele du lokani kol kho changa local te mi pui nol pui to chung mi te ma in ruai in ayanga in kan buat sai jung don ya hun lai tak ma in ti ka kan seri lokani ya lalpa so in ne nom ro se
เราเนนาโก ปะเทียนมัลสมนดงตูรินลูเดกูนินโลตรงทรายหูกูชันดินตูเล่กายช่วยเซลตูเลลปาปะเทียนจวนปุยเทียมนาเล่หมอกผุนนเตเรนอมตะกาวันเนนเมFather Robert เนนะเล่นสวดให้นานคงไอ้นะสวนเวงหิมเซลเจโรเซอาเมนเฮคเวลตันปะเทียนมังไงนั่นแหละทุตักชีอาโลเลเรียดปุยตูอาเซียมเจวินรินอมตะกาอินเรมเลนัสสักรเมนตักซาเลทาราวดำนะรองบอลนันนาติจูเล่นเทตูรินปุยจิโรเซอาเมนคริสตาตักซาปุมคตาอาชันเล่นเซลเทนานริงดูเนเนนะนุนนัชังโลกันตานินเปเล็บนุนนัทุเปตูเบรามปูดิกตักอาเซียมเซลจิโรเซอาเมนปะเทียนทิเลงกิมดิเทปาเลฟาปาเลถ้าเราเทียงนิมจวนมัลสอมจิโรเซอูน่ะวิเทียมทารินมัลสอมนักันจานเนนะอัลานเปียเลลปาจุนเนนอมโรเซเราเนนาโก ปะเทียนที่เลงกิมติเตจวนอินซาวายินมัลสอมเจโรเซปาเลฟปาเลทราวเทียงลิมเฮงินอาเมน Masu zonita innu na Krista rong bol turin thamo takin chin ro เทียนเนนาลอมทุสุกันทุกเทีย